Нурия Бурсеитова и Пирайде Абхадархаза встретились спустя 80 лет. Они обе родились в крымском селе Садживут, которого больше нет. В мае 44-го жители этого небольшого степного села близ Керчи разделили, выслав одну часть в Андижанскую, а другую в Самаркандскую область Узбекистана. Этот колодец – все, что уцелело от Садживута. Трудно поверить, что в этой бескрайней степи еще 80 лет назад было хоть и маленькое, но процветающее село. Мен рахметлі анам шу Садживут көйінден. Анам сұрғын етілгенде 12 yaşında болса да, бек çok şeylerini hatırlaydı. Köyde mektep olğanı, köyde 3 tane kuyu olğanını, tükan olğanını ve köy halkı bek muhabbet, bir-birine yakın bolğanlarını, böyle bir şenlikler de olğanını hatırlaydı. Ve köyde en çok hatırlaganları elbette ki herkes Abdurrahman Hoca Bariyev'in kolunda okuganlar, o hocalık etip ve Abdurrahman Hoca tek bir hoca değil de hem Sıcıvut hem komşu Acümendi köyünün haritasını yazgan, her bir ailenin şeceresini yazgan. Yani şu Abdurrahman Bariyev'in sayesinde köy halkı hem Acümendi hem Sıcıvut halkı o'zining 5-6 hattaki 7-8 arka soy neslini biliyor. Bizim köyde bolğanı cami var edi. Bir tane balaban cami bizim Kırtepe'deydik. Kırıkta görgen balaban yüksek görünüyor arkada Kırtepe. Kırtepe'nin katında cami. Su toplanan yerimiz var edi. Balaban avut derek o. Balaban var edi. Taşman korşalanan şeydi. Şu avuttan su içerdik. Onda su yazda camın camlasa kuruydu. До ссылки Садживут почти полностью населяли крымские татары. В селе выращивали пшеницу, разводили овец и лошадей, проводили большие праздники. В своих воспоминаниях Абдурман Бари писал, что особое внимание уделяли образованию детей. 22-23 hanelik köyde o'zining medresesi, o'zining mektebi olgan ve onlar tap Türkiye'den hoca çağırtıp, hoca getirtip mektepte balalarını okutkanlar ve mutlaka hocanın yanında hoca evli olmak gerek. Yani onun kadını kız balalarını okutacak. Anam hattaki o'zining kartanasını hatırlaydı. Böyle hafızlar yarışı olgan vaktinde benim kartanam yani birinci olgan. После выселения крымских татар Садживут переименовали в Сазоновку, но в 60-е годы его история оборвалась. Село опустело и теперь существует лишь в воспоминаниях его уроженцев.